dufite ikipe yitwa APR hano mu Rwanda. Ni ikipe nziza ifite abakinnyi beza. Ni ikipe yagize match nziza ku munsi w'ejo, kuko match ntibarirwa gusa mu bitego watsinzwe, ibarirwa no mu byo nawe wagerageje gutsinda. APR yarakreye bifatika, imaze gutsinda igitego cya mbere. APR yakambitse imbere y'izamu, ikrea amashance, itera amapoto, imipira yindi umuzamu ayikuramo. Ariko n'umuzamu wa Pyramide nyine na investment bakoze. Mera tugaba bamukuye muri Zamalek. Mu buryo bwa tactique, ikirere ntabwo cyari cyoroheye buri wese, kuko cyari gishyushye cyane. Iriya tapi bitwika rwose, abashyushye bikabije. Ntabwo navuga yuko rero hari uwo byafashije kurusha undi, cyane ko na Fisto tuganira yavuze ati urabizi ko abaraho batamenyereye gukina ku zuba ringana gutya, byabanje kubagora nyine kugira ngo ubyumve neza. Mu gikombe cya Afurika giheruka kuri kuno hari hashyushye cyane, abaraho bavuye mu gikombe cya Afurika cyo muri Cote d'Ivoire batsinze match imwe. Mu bikombe bamaze gutwara bya Afurika 95% babitwariye ku butaka bwabo cyane mu baraho. Rero mu by'ukuri navuga ko mu buryo bwo gupanga abakinnyi mu kibuga nta kintu nanenze umutozo wa APR. Nkurikije kalite y'abakinnyi benzi, njya ahantu ntajya nemera ni igihe mpamo na Suwane akaba abona iminota hagati y'abanyarwanda babiri, mbona basa na dropinze form, ku buryo Yunusu na Clement mba mbona umwe yakabayeho umwanya uriya musore. Ariko ubwo ni decision ya coach, ntananenga cyane kuko nanone ntabwo ari ibintu bitandukanye cyane. Kugarura Baboneka ku ruhande nk'umu hybrid winger, agakina ku ruhande ariko asa n'ugarukamo hagati, byari igitekerezo cyiza, kubera yuko Baboneka is very athletic kandi Pyramide ikoresha impande cyane. Kuba rero yashyiramo umuntu ufite icyo kintu cyo gutrackinga back agasubira inyuma akiruka akamufasha gufunga impande, banabona umupira akaba yashobora kuwirukankana akawuzamukana, ntago byari bibi. Nubwo amutudesha nyine twinshi ko gusubiza imipira inyuma. Service za Memel Dao ni ndashidikanywaho, ni ntayegayezwa. Ubwo ni kwegera ya magambo yanjye nasezeranyije abantu ku munsi w'ejo na Zandani nzinjiramo. Abonye kuri TV bakoresheje ngo what and why. Yego, ntabwo nigeze nzigaya, nazikunze. Memel Dao mashoti yateye muzamu akayakuramo, amapasi yatanze, igitego yahaye, pasi yahaye Mamadou bakaza kucyanga ari offside, n'indi pasi yahaye Togwi nabwo akananirwa gutsinda. Yagize match nawe nziza cyane. Abantu baribaza ngo Pierre ntiyaba yatanze APR siritu ku gitego cya mbere ngo agomba kuba yafunze ipoto, kuko baro yabibonaga yuko umukinnyi yasingiriye ari ku ruhande rw'ibumoso, yagombaga kwegera ipoto bashoteyeho. Ninjiye muri Zandani ngiye gutanga ibisubizo. Fiston yambwiye ngo Fiston Kalala Mayele, umunyamayeri nyine, yambwiye ngo iyo ndi gukina abadefenseri nkabona bamaritse cyane, donc banshyizeho ibitekerezo bikabije, ngo kwa kundi nimero 4 abafashe, noneho nimero 5 agasigara wenyine. Ngo njyewe icyo nkora nkurura nimero 4 nkamujyanaho nimero 5 ahagaze, nkora mu masanga nimero 5 bigatuma nimero 4 ankurikira. Urimo urabibona uwo bandindishije? Yego. Noneho uwo bandindishije kuko aje nsanga nkaba mujyanye muri zone irimo utamfashe, ubwo urumva bombi mbajyanye ahantu hamwe, cyangwa mbajyanye mu gice kimwe cy'ikibuga. Iyo mbajyanye mu gice kimwe cy'ikibuga, ibanga rya mbere mbashije gukora nuko urundi ruhande rwo hirya tutari gukinira, kuko yabajyanaga ku ruhande rwa Claude niho yubakiye ibitego bye. Iyo mbajyanye ku ruhande rw'ibumoso, bombi bakankurikira, uruhande rw'iburyo dusiga tururangaje ku buryo Kagege ntiyabona umuntu n'umwe wamufasha kumukorera kuvertire, kuko natwaye Clement mufashe musangisha Yunusu ahagaze. Kwa badefenseur babizi ko umwagara iburyo undi bumoso. Yego. Umumaritse rero we aramukurura akamushyira undi, none urundi ruhande rugasigara nta kuvertire ihari. Ataho niho twubakira, tukabanza tukahajegeza equipe tukayigira vulnerable,
ati none tukazajya tudekara imipira tuyigarura hagati mu kibuga none bajya kuyisohorera kuri rwa ruhande ndiho. Ati kuko yakoresha ijambo ry'igiswahili ngo umutoza wa piramide yamubwiye ijambo rimwe, ntukivune, yani ntakeneye ko nkoresha ingufu, baro ziransanga, yarabimubwiye. Habaye ikintu gikomeye cyo kumvisha abakinnyi b'Abarabu kwemera gukorera Fiston. Fiston namajije ngo ese kumba mbona ifashe umupira utanakora ibintu byinshi, arambwira ati mu bintu bya mbere nirinda gusaba baro nyinshi, kuko demo usaba baro demo ushyira focus ku badefanseri nyine. Ati nkina baro nke, ahubwo iyo mfite baro nkora control nzaho izamu riri. Umva iryo jambo, nzi aho izamu riri. Ni cya kindi mu gifaransa bajya bita ngo ni kugira sens de but cyane, ku buryo mba nzaho ndi butere ngahita nshyira mu cyico. Abambwira ngo aperi yateye amapoto ni uko utamenya aho izamu riri, kuko ipoto ntabwo ari fili. ipoto ribarwa nka shot of target, ubizanamo ikipe ngo bari bayiroze. Nta ibintu by'abaturage byo kuroga simbizi, nubwo nemera ko inyenyeri ya Fiston yaka cyane. Ariko hari ikintu cyo kwiga kandi gikomeye. Fiston arakubwira ati iyi kipe ya APR ngo ni ikipe nziza muri ligue yayo. Highlightinga iryo jambo biri muri interview twakoranye. Ni ikipe nziza hehe muri ligue yayo. Kuki abantu bose basurinya ligue yayo? Ni ukuvuga ngo you can do good in your league but you can't do better when your league is not competitive. Wakora neza muri ligue yawe, ariko ntiwakora neza byisumbuyeho igihe ligue yawe itaguha competition ihagije. You see, icyo nicyo kintu cya mbere kigonga APR. Narabivuze, i Kigali nta competition tugira. Ubu muraje musubire mu mabaruwa, Fabrice ca amabaruwa abantu bakine kugira ngo mvuge ukuntu ibintu bisigaye biteye inkeke. Sekafa nkunda kubigarukaho, niko gace ko muri Afurika kataza umupira. Ariko muri ako gace kataza umupira tuvanye meritere y'itaritabiriye u Rwanda, Sudani y'Epfo ndetse na Sudani y'Epfo na Djibouti. Nibyo bihugu bitaraza kugira ikipe muri raundi ikurikiye. Yego, u Rwanda, Sudani y'Epfo na Djibouti. Uvanye meritere y'itarohereje ikipe at least inje no muri raundi ya kabiri. U Burundi amakipe yabo yose yaragiye. Ejo bundi Mogadishu City yatsinze Kenya Police 2-0 ivanwamo n'igitego cyo hanze. Dekadayo muri Somalia muri raundi ya kabiri. Samir, mu gihe iyi kipe ya piramide yasozaga Fiston nk'ibisanzwe muri Zandani, hari abakinnyi bakenanye muri Yanga ukina muri Kigali umusimbura Jesus Morocco Dicapel. Hari n'abandi batipe baje wita ngo ni champion yitwa Samuel ngo ariko ngo yita champion, bari bavuye Goma n'abandi baje kumusaba ubudolari, afite nk'amadolari nk'igihumbi. Na postinze video kuri Rugaju muraza kuzibona kuri Instagram yanjye, agenda banyangeza mu dolari desa yabahaye nk'igihumbi yasigaho ngaho ajya kwiganira na Watara na Haruna. Ariko muzi amafaranga Fiston yambwa ku kwezi havuzwe make, nahoze numva abejo abantu babigaruka. Fiston arahembwa 83 by'amadolari ku kwezi. Fiston mu myaka ibiri yari mu mwaka ushize imyaka ibiri yamaze muri piramide, yari amaze gutsinda ibitego 41. Zaria Koti rero niho bari gucumbika. Nimugoroba yahamagaye umwe mu bataramu aramubwira ati ifu ndayifite ariko simfite isombe narayibuze. Yagiye amuha amadolari 300, aramubwira ati genda unzanire isombe kandi bayisheje bayifunge muri bya bifuka binini bayitereke mu bintu by'ibibaga bikomeye. Ati ngomba kuyijyana nkayishyira muri frigo nkazajya nekaho gake ngashyiramo n'ibinono n'imifupa mundi nkirira ngashwanya gusa. Rero ejo navuze ijambo ryitwa why and what. Ni unpopular opinion, ni igitekerezo ntahurizaho n'abantu benshi. APR njye nduyikunda nyigiriye inama. APR niyibaze ngo why buri gihe mpora ntombora ibigugu. Ikinyoma abantu batayibwira bayibeshya, bayibwira ko ngo igambanirwa. Oya, Samira arabivuze, nuko ifite coefficient iri hasi. Ubu sivuyemo muri raundi ya mbere natubibare gutyo. Ubutayi uzaba yatwaye igikombe nanone izayitombora, kuko muri Afrika batombora mu buryo buri geographique. Misiri bayibara nk'iyegereye mu Rwanda ko yegereze ka Sekafa, kuko no muri basket twavuze muri zone 5 ni bamwe bayibara nk'agace kegereye hano. Bivuze ngo ikipe mu Misiri nanone izatombora ikipe ya none. Rero niba dufite kuba tubizi neza ko APR tombora ibigugu byaho muri ayo makipe,
aperi aho kwibaza wayi ijya kuri wati. Iyo uyibwiye ngo nimureke shampiyona ni unpopular opinion, si igitekerezo abantu benshi bumva, bahita baza ngo what, ngo iki, ngo aho kwibaza ngo niki nakora ngo njye muri Champions League mu matsinda niba ariyo ntego nkuru. Iyo aho kwibaza iyo wayi ivuga ngo kuki ntombora ibigugu, ese nakura iki ngo simba itombora. Aperi njye nayigira inama, aperi uko itwara shampiyona niyireke igende itware confederation igende itware Peace Cup igende confederation. Ndabidafanda kubera ko fulfillment ya kuzura kwa papasi yabo yo kuzagera mu matsinda naho bishingiye uzaba ari uko yazamuye coefficient cyangwa yazamuye imibare yayo muri CAF kugira ngo itazajya itombora ibigo. Ariko niyo muvuga coefficient hari abantu batabyumva. Coefficient ni ukunguko iyo utsinze imikino amanota yawe arazamuka. Iyo ugiye mu itsinda rya CAF Confederation, aya manota niyo yazatuma APR mu gihe yakongera kujya muri Champions League yasanga ifite amanota. Ngurugero Yanga niho yaciye reka nirebere kuri Yanga na Simba. Ugiye Confederation ukajya mu matsinda ya Confederation ugakorera ya manota, uva mu nkangara ya nyuma ya kane, icyo gihe ntabwo ugiye gutomborwa na piramide yo mu nkangara ya mbere. Urazamuka ukaza mu nkangara ya gatatu y'amakipe afite amanota meza, utomborwa n'amakipe yo mu nkangara ya kabiri, n'aya makipe muri za West Africa za Sek Mimoza muri Cote d'Ivoire za Cameroon. Samira ariho Rayon Sport yari iri ubwo itakinaga ijoro Erega Rayon nayo kugira ngo izamuke itombore Costa do Sol yari imaze iminsi komanga. Muri buka 2014 yatsinze Leopard de Lizi 2-0 mu gice cya mbere, abantu batangiye kwitanga amamiliyoni bakabiyishyura. Yari imaze iminsi komanga za Leopard de Lizi za Onze Createri za Rivers iraho hafi. Igihe cyose APR itakirenga raundi ya mbere izakomeza itombora amakipe akomeye. Ashobora kubyumva nko kugira ubwenge buke cyangwa gusara. I repeat it, APR ushaka amatsinda banza uce muri Confederation paske wageze habi kure ku buryo muri CAF iyo batekereje gukrasa amakipe mu nkangara ubu uri mu yanyuma. Kandi nkwibutse amakipe ajya mu matsinda ya Champions League 16 meza muri Afrika. Niyo warenga round 1, round ya kabiri wahasanga Al Ahly cyangwa Mamelodi. Nk'ubu ikipe yitwa Aigle Noir y'u Burundi yarenze round ya mbere itegereje Al Ahly 17 barayakira. Kubera iki? Soza niyo wayi nibazaga wayi yanjye kuki wahora ushora amafaranga y'umurengera ubizi ko intego utazazigeraho, kuki utakwibaza ngo nakora iki ngo ngere kuri izo ntego, akaba ari cyo kiguha impamvu yo kujya aho hantu hagufasha kugera ku ntego. Simba yarabikoze, Yanga yarabikoze, n'andi makipe ashakira amakoefficient muri Confederation. Wanyuzeho kwaka ikipe ikomeye ukazabona uko ujya mu matsinda ya Champions League. Yanga APR iramanuka ryari? Murajyana ryari? Nta mabwiriza yo kujyana APR mfite ubu ngubu. Okay. APR iramanuka ifite urugendo saa 9 z'ijoro. Irakora stop over Kampala. Itijya mu Misiri na Egypt kabisa. Saa 9 z'ijoro ubwo ni kwa gatanu baba byagize. Shimira abantu 9,000 twari kumwe. 9,000. Ndabashimiye nako nawe ngushimire. Akoze cyane. Ngushimire cyane Rigani. Akoze ko buri kiganiro cyane.